Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesni kilong. Rakhi ke balang Katolik ia kesni burom ke ket upeterus bakut. Daga shnong ke bakut besuba pediang ke nongpo ia ke procession Eucharist. Lum guna ki pulit khatra hajar tingka na ki kali penken gendon an. Bat hiar shispa shipongut ki pulit pahara ha ke ripol sya wapung skur bat bata. Bat mentangin pa syiki Khubor bakam benya. Kabalang Katolik ha keleng ke perthai ha ke arpo arterik RYMPHANG ke laraki kin mau buram ye ke sengi kraw ke ket upeterus bakut. Ha ke ba uji sukris ula seng batte ye kabalang bakut salon sar jong u hang ni hasla perthai. Ha kini ke sengi kinong elam jong kabalang Katolik na du Vatican hadu ki Archbishop ki Bishop ha ki Jylla niam ringkat ki pai riunget ha shitelup ke perthai ki rakhi kemen ye ke sengi buram ke ket upeterus bakut. Da ke jing duai bekerpang ha ki ying meni ha ki jing elang ha ki jing seng bat haman ki ying ki sem Kristan Katolik. Ha ke Khubor ba umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ke Jylla niam ba Shillong ula penmi menta ke sengi ula kentu bat kerpat ikipat riunget Katolik ye ki Lingdo ki sestar ki brodar banduai kerpang na ke benta upop Francis ubadon menta ha ke jing tiak pang ha hospital kenang ba ublei un ai hu ye ke jingkot jingkia bapura ba unla banyalam ye ke balang da ke met ke phat ke bakot pakya krat. Wa Archbishop ula kentu banduai na ke benta upop Francis ha ki ying meni ha ke jing seng bat haman ki triu yeng Katolik ba unyo no kloy ye ke jingkot jingkia bapura. Ula kentu jur ya baro ki parish bat ki ying riuniam banduai kerpang na ke benta ukpa bakut ba unyo no ye ke jingkot jingkia. Sngau bha banduai kerpang ha ke mas bakut ki jing duai ha ki ying kesem bat ki jing seng duai ha keleng ke Jylla niam ba Shillong. Kipat Katolik ringkat kipat ba kedong nongpo blok 2 bat kedong downgate ha ke arpo arterik RYMPHANG kila pelong ke jing penkut dong ha shilintir kilinti ba ke surok ba National Highway nongpo ban pediang buram ye ke procession Eucharist ke banlong ha ke sengiu blai arpulai terik RYMPHANG. Kilong kepa kilong kemi bagi Samla kilai mi pat ba ban penkut pari kilinti ki pelau bat ki sorok naduk pelau ying meni parish nongpo ceduk ki jaka persya ekdisi office. Hakini ke jing penkut dong layalam do urang ba ke dong downgate ba Romicius Lingdo ringkat kilong kemi kilong kepa ki kun Samla bat ki hebret ki bela seibor da ke jing kemen ban penkut ki saudong saukun jong kini ke dong kum ke jing pediang buram ya ke procession Eucharist bakut hanongpo ke shnong ke bakut besuba. Ni kum na kaliang jong kabalang Shillong jong anongpo Paris kabahap jong kani downgate ke jungi jong anongpo blok 2 ngai kublai ya barkhoi ki para bayar tre mengkat ki besar ki bayar peran namun tak jingkut ke jisuba mat khamta malasai ke singi ublai ke banlong ka procession Eucharist sapot nang po Paris ke jungi igidap ke jing sokhiar tat sirkom kawai gidap ke jingkemen bakawai gidap ke jing susi namar ke jing jabbo ampo dongget ke jungi kabalalong syaba pelat nyasar mendak singi thang ki plastik ki bitor kian ki kiat plastik ki blasyu bret pathar ki bro ngai kublai ya pikilong kumi kikun Samla kilong pa kemudian rekat na ngayang remadong idon rekat bagi sarlang haning kapor baknang baka yiya procession jungi nadu nanong po Paris adu sapo lat DC office nong po mangni yang terter sapo Paris lagi apan kuit lagi kendong surat namar kanlong lebih telat namun tak selesai ladang ini jing jabo jing jaban ini telat apa kasi nong jungi lengbangi ya lengbangi ra tisu Maria ka jing duai iyo tisu jisu bangini procession lada kadong ke jabo long kap itenan lang yung so khut ya lajong aba kasino nga jabo bangin pediang sombay kata yu ka procession Eucharist takadang yasai nya perkhut mantaka sengi nyasar makan long ba itenan makan long bayai baik nak mentalasai tengah kenturo kentu para sinong jongi bas sango bha habaya ban ngadi nai bread pathar khamta miki bro ki banyak kali ki travel auto bat kiwai oi lada ki bam pidi tora ki jabo onde ben bread namar ndan kinong sar piwan kiwe ki awan panjabo ka sinong jungi kapok adong jungi anda pi ina ki jabo temantang ngilap gidap ka sokia aba gini mengena ki jabo tegi kwa makan long abakoy aba pibam pidi banang ba pinbam pidi onde ba pin bread jambla wala mo lalong ba bread jambla ki jabo jaban kamlang ba itnan namar kami ka sulok ba kade junga
national highway ki bawa na Guwahati wana Shillong ki wan kalang kiri ye lang ba jong nang po lada kalong ba jabo kalong ba isi menpej ro kami tenat ibrukin kerenbeng yano kari jong pi abang yong kari tip bru tip lay telara jing jabo kadon jing mut iyo bangin ong hari lajong ngilang ibu khoi nane kari tip bru tip lay karong ba teli kadon jing mut abang ipen jabo te kata kada nga karpat na ba surit wat ber jabo ai babam badi to bam tadi tangba wa Jylla si wale jabo long mi tenat impek jibro karena ki kerbeng haba ki jabo te wat le se ki babam badi ki sngo kumno haba ki ka jing jabo kumne ngilangi kumno ngin ong ba ni ye gari gi ke jai benru haba ngile si ka jing jabo jaban kalong lupa te kumno kadon jingmut bangin ong gari tip bru tip lay haba ngile si tengah karpat nang ba surit songba haba bam tadi wa jubret pathar lada pisong anom lele tanggo nombret ki jabo kuma piwan ra biang bread ke dosbin ke badan buram nde ba pinlesi tengah ai kublai bara khoi ki para dong ki para sidong jungi ki para balang kaptam ki bedan hang nega pot para balang jungi ki bay penkoi bakan lang kabay ki pulit nong po ha ka arpo artrik urempang kilayo lum kuna kha prahajar tingka ne kinongnya oto arshaka kali batrok haba kila pelong ye ke jingpet benya e kalit kawan jengki kali ke bahiar bakiu hasurok pa 6 National Highway 6 kinongnya ki bala sya dan kuna hakani kesngi ki de ki bala penken ye ki kendon an Motor Vehicle Act ki bakentup ye ke jingnya arshaka klem tap maloi kli ki ba penyeng ha ki jaka bala mana ki bambiang ki kot kisla ki bamdon ki kot kisla jong ki tiar baki ket ki ba ki batur shelintia jong ki kali ki bawan mar persya bat ki ba penher lamwer hakini kesngi ki pulit rang ba na nong po omtang bekidan kuna hendrei ki labatai hikai bat sneng ye kinongnya kali banya da ka akor ka burom briu hasurok bat banum bo jing e ikiwe pat ki balik bawan hasurok kile thuru ikinongnya kali bagi pulit kin penchitom da ka kuna ka kat la dalap ye ki ba penken ye ki kendon ai lekin turu iki briu ki bayat harut surok banya ye ki lintiyat ki jat khampaji na lintiyat ki kali bat kiar ban pendon ka mobile habayat harut surok वो नहीं है कभी कभी ऐसा रॉन्ग हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिकेटर लाइट जलाई दिया राइट साइड का आप सोचा है कि हमको जाने दिया लेकिन वो सोच रहा है अगला वाला गाड़ी का ड्राइवर जो क्या सोच रहा है वो सोच रहा है कि वो उधर में दान करना है कि नहीं ऐसा होता है ना कभी कभी कन्फ्यूज होता है हाँ तो इसी को ध्यान में रखते हुए होशियार से अगर गाड़ी चलाएगा ना एक्सीडेंट ठीक है तो लेन ड्राइविंग का मतलब यही है अपना लेन में हमेशा चलाना उस तरफ नहीं जाए और दो हेवी ट्रक जब ओवरटेक करेगा ना तो दो गाड़ी इतना आसान नहीं कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है ना तो इसी से फॉलो करते आहिस्ते आहिस्ते जाते रहो नो प्रॉब्लम ठीक है दूसरा गाड़ी को मतलब पार नहीं करना है समझ गया ना तो आप में से कोई कुछ पूछना है आपकी बातों से मैं समझ गया ना ठीक है अभी से मतलब ये जो लेन ड्राइविंग है इसको आप लोग प्रैक्टिस करना मतलब नियम को पालन करना ठीक है रूल ट्रैफिक का रूल जो है हाँ उसको आप लोग फॉलो करना ताकि एक्सीडेंट ना हो हम लोग का मेन मकसद है एक्सीडेंट को रुकना है कि नहीं आदमी का जान बचाना है हाँ समझ गया ठीक है आप लोग का 2 मिनट मैंने ले लिया इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को आप लोग आइए पूछिए आप लोग से बातचीत करिए ठीक है हम लोग जैसे पुलिस लोग जैसे देखता है ऐसा इतना वो होता नहीं है ठीक है आप लोग हमेशा गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह टिप टॉप करके रखिए गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह का टिप टॉप होगा इंश्योरेंस अप टू डेट होगा परमिट अप टू डेट होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस टिप टॉप है सब कुछ गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स टिप टॉप है तो गाड़ी चलाने के लिए मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो गया आता है कि नहीं अगर आपका इंश्योरेंस अगर फेल है परमिट नहीं है तो आपका मन में क्या होगा डर है ना वो डर का वजह से क्या होगा मतलब ड्राइविंग में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा समझ गए मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आने से आपको तो हमेशा क्या पुलिस कोई देखेगा कि मतलब पुलिस पकड़ेगा ना क्या हमको इसी चक्कर में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है कि नहीं क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग हो गया डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग हो गया आपका है कि नहीं तो ये सबसे बचना है इसलिए सबसे पहले आपका गाड़ी का इंजन टिप टॉप रखो इंडिकेटर लाइट आगे पीछे टिप टॉप रखो नंबर प्लेट आगे का पीछे का टिप टॉप रखो ठीक है
उसके बाद में गाड़ी का कागज टिप टॉप रखो, अपना ड्राइविंग टिप टॉप रखो, ड्रेस, ठीक है, ड्राइवर का भी ड्रेस कोड होता है ना, अच्छा से ड्रेस लगाओ, जो भी ड्रेस हो अच्छा से लगाओ, ठीक है। कोई बानियान लगा के आता है, मतलब हवाई चप्पल लगा के आता है, हाँ, वो ऐसा नहीं होना है, ठीक है, टिप टॉप करके ड्रेस लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा कहना नहीं है, इतना ही है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का 2 मिनट मैंने ले लिया, ठीक है, ठीक है, आराम से रहिए, ठीक है। Hindi lah biang, engkau batai kasih siang, dah khi lại nhở, xí lại em ta, kaman suk em ta như khi, dah, ma. Sedang biang kejing tap vote hawapung skor bat batau polling station haka arpo tarik RYMPHANG namar kirunar kilawan penkulmar bat penjot iki mesin EVM haka arpo wei tarik. Khubor district kila penbiang nyau pongut ki pulet king atiar kentup iki pulet kentai hawapung skor bat sau pongut habatau banyadai kini ki artli ki polling station na kiri urunar. Haka arpoi tarik RYMPHANG South League Polling Station ha East Janta Hills District Bakentup hawapung skor A bat B ki bahap hapok kemusniang rengat constituency bat habatau A bat B ki bahap habatau Lakadong constituency ki EVM machine kila syak penjulor ha ki runar ki bam itho khmat kat ba kejing tap vote kelaya Chaprang. Haka arpo tarik RYMPHANG bala pelong biang e kejing tap vote ki Bor Senchar District kila pa shispa shipongut ki pulet king atiar nyau pongut hawapung skor polling station bat sau pongut habatau polling station banyada na kenu kejing pen kolmar na kekenhon runar. Kejing tap vote akani kesengi kila long ki bayat renti kumbala kemi lenti bikin long. Kejing tap vote kila sedang hakapor nyau baje min step bat lapen kot akapor sau baje janmit. Ushivansh Avasti, Deputy Commissioner ke East Janta Hills, ulawan jurip ikitiki polling station, bat ulay thuo bagjing tap vote kala yat renti hadu bakut, hadin bala penjari ke curfew hawapung skor bat batau. Ulay thuo rup ki Bor District kala penkre banya kuni kinu kejing lada kimi na kanu ke kenhon. Halor ke jingja haka arpway tarik RYMPHANG, USP ke East Janta Hills District Ugiri Prasad ulaong bagajing thokit kadang yat chakmat bat ki Bor Pahara kila perking bha hawapung skor A bat B bat habatau A bat B polling station kena bagajing tap vote kinong ki bayat bet katkum ki kendon ka an bat kinong tap vote ru kinami kendo ikinu kejing A ni kejing pentut. Out. itu double हो गया ना? हाँ double होगा। हाँ? ये कल का आएगा। फोटो ठीक है? फोटो ठीक है। फोटो का सब ठीक है। हाँ? उसका आपका है फोटो क्या है? वो इधर। Kecing pembena. Kami to kecing pembena to MKAM. Kami to kecing pentip. Kam Jylla, kam kejing pen kemo yepli kita ba nong chong chnong yang kawapung skor wa district magistrate ke East Janta Hills District da pendekimu ya ke section Chispa Andrupule yang ke DNSS kenang wo ya ke chong sup chong san hapo yang ke chnong ke tau katkam kani ke hukum Dakhang percaya wahai ulang bru pelat sanmut hiju itau hapo upur usam yang kawapung skor kam Jylla dakhang percaya wahai ra ya kityar yasian wa kityar pendenso nagno tang kibor pulim cho dakhang le ya kibru chimen nani kibru tagba upun thotgi ya kalai kawan yang kita ba nang chong chong kam Jylla ya kitu kibru kiwara jet phagwat muhodi uyalangi hakaju kathau salat ya samlon kami kejing pembena dawan go na ke office district magistrate ke East Janta Hills District Klarian Khuborjylla. Yesterday, during a GHADC election in our district, there were total 4 incidents where EVM was damaged by a group of people. So after that, the security in both Wapungskur village and Batau village where these incidents happened was beefed up, and also the RO went there, and at the spot they decided to adjourn the poll yesterday, and the report was submitted to district council, based on which the government ordered the repoll today. So today we have started the repoll on time.
the polling time is from 7 a.m. to 4 a.m. Right now polling is going on peacefully and full security deployment is also there. We have also imposed curfew in both the Wapungskur village and Batao village. So I think today the voting will be peaceful, and we are ready for any kind of scenario. We are fully ready with all the security. Both the ROs and the magistrates are also here to respond to any kind of situation. USP ke Eastern West Khasi Hills sulapin bana ya ke jingpen ya be ya renti ya karung kami ki kali hamai rang ha ke snginyo vote ka arpu south rek RYMPHANG kenang bakaya ke yeng jing ki pai ba ka numbo ha ke jing e akani ke sngi USP ulapin bana ka arpu south rek RYMPHANG anam sha ya kali lingba ke surok highway Mausawa bat sangshong Lapin bet iki kali ke balik na Shillong Shanong Ston kinya lingba ke surok civil hospital sha PHE office MEECL office bat mi sha highway Mairang. Kadba ki kali balik na Nongston sha Shillong kinya lingba ke surok Mausawa sha Tik Pedang bat mi sha Mairang bypass. In bo no entry ke surok Shillong Nongston highway ha ka Shanong Sangshong kumjuru ya ke surok Nongston Shillong highway ha ka Shanong Mausawa bat kani ke jingpen bet kan sedang naduk kapor nyo bajemin step hadu banda dep nyo vote. General Secretary ke BJP ha Meghalaya uba one kit bok pochna ka arpu artrik RYMPHANG uloong ba ke BJP ke ron ke jingkermen banjob katu kat niteli ki constituency kini ke election MDC ke bedang syudep ha ka arpu terik mentau benai. Ha ke jingkren bekila pathai Khubor uba pochna ulai thu ba ke parti ke sngows camp banjob ha ki constituency jong ke KHADC bat kumju ru ha JHADC. Mentabarok ki constituency kidang ya upling amensi mi ke snginyo vote ha ka arpu sautrik mentau benai. Uloong ke BJP ke latre kadang tre bat kan yai tre ban bena pat ba ya ki kam babha ba kelale nak benta ki pat ba kari India bat nak benta kini ke Jylla. Ula Khubor da ke boong ke BJP kandang tre shitom borba ha kini ki benai ki snem bandang wan ban penpriang ya ki kam babha jongka. Jangi ngila yele in election daga jingtmu ko bha banra eta Khubor jong ga jingkala ngila permi ya manifesto ngila list out key points bagi kwa bantrai ni candidate jungi ngila ya trishtam but ni bo ga jingkerman idon kat to seats ki ba ni expect bangi di ban push ka thong tingit se pa kara jong pa ba ha sa bun bana kartong kamda de ka jing slam nomor ba ka party hi ka chutrai bet man gasni pro sansnem te mne de vipe ki programs ki ba ka party ke implement nantu nang te na kli wat hadu ki Jylla baka don ka bo ka party ka trai bet pro sansnem te ngam daong badon kam baka jing slam ka teng ka di ban kata nomor fi ki bri ha ba ki pe kam di babha te ngathai kam ding kam ban e ki pat ba begin jit di ka program based on the assessment ngathai ki pat ba ki bala ban i ki jingkalai ki ta ngathai kam dei ban e ka ticket kam da de ban long kawi da ka thang ba ban long ki pat ba begin num jit party ngathai ka jingshanya ki di ban long ba fi ki kam ki babha ba ka party ka terwa but ngathai la ki pat ba ki school ko ya kata ngathai kam da e ba ki haban dai ba hoi ka jingi dei ba kertong ka badon kam handai khado hi ki kertong anda ki lajok ki hab banya katkum ka jing batha jong ka party tengah thai la ki pat ba hi school ko ya kata kam da dei bandon jingi nama ka jingi kendo but ki pat ba le ka long continuous process on da lajok ko gila hi bani kendo ya phang ga bang ni thir ba po jong ka party nomor fi kalong ko ka state jing ke biar ka party ho ni bon ki nong kam nei kala balong ka jingtulot pangimpala ban poi ban ra ita boting ngidang persang ni nangyay persang ban Umintri khna ki kam korbari ke sarkar India Pabitra Margareta ulapoi ha Shillong ban penpriang ke Khuborjylla ka mangpisa lani ke budget jong ke sarkar India ya ka bala pediang de ke ying dorbar parliament dang shen Hababatay siya pangkamang pisa ha kalimpong kinong tho Khubor balapalong ha office kaseng BJP ha Bivar Road ha ka arpo artrik RYMPHANG upabitra ulay tho baka sarkar India kalapintre ban wanra bun ki kampenroy ha Meghalaya ki bakentop ya kajing penyar ki surok ba bat ki surok ki baksam kinong kendong ha keleng kani ke Jylla
Uloong ru ke sorkar India ke lekershan bat Beijing erap ke sorkar Jylla ban penroy ke tourism ki karkhana red ke rep karyang bat kilat kelinti biki Samla kin sedang ya lagi jong ki kam ki jam kena bikin la ban yeng halaki jong ki kejat ha ke kamai kaji. Ulai thuo bakani kamang pisa kala ai ke jingeda bat jingerap bekerpang na kebenta ki pat ba keri India ha ke ba ya ki khajana mentala o ya ke jingyo kamai ke bekot na du khat arlak tingka shisnem kemba kalong menshwa na du nyolak tingka shisnem. Ulong baka sorkar jong menteri rang badu Narendra Modi ke imsngi ban kentiu ke yok kokot jong ki pat ba ki beduk betoy. Ulong nang ni syakmat keri India kan sepong da kedur kedar jong keri ke bekiu syaprang kumbalong kiri ki belakiu hakaroi kapa. Yes. We, Meghalaya, have a very strong share, a very good share. All of us know under the PM Divine scheme, a 4-lane road in new Shillong township, skywalk and tourist hub at Mount Dog and IT Park at Tura have been approved. 540 kilometers of national highways constructed in Meghalaya since April 2014. Under Northeast Special Infrastructure Development Scheme, that is NEHU, following projects have been approved in Meghalaya. 7 roads and bridges project worth 459 crore. 116 projects other than road infrastructure worth over 1,737,100 crores. Shillong Airport operationalized under URAN, and Meghalaya has availed nearly 1,300 crore in 2024-25 under special assistance to states for capital investment. Recognizing the importance of tourism in the state, we know our Meghalaya is one of the most preferred tourist destination in India, better to say in the world. So, recognizing the importance of tourism in the state, since 2014, the Modi government have sanctioned over 29 crore under pilgrimage rejuvenation and spirituality augmentation drive, that is Prasad scheme, and 184 crore for development of Northeast Circuit under Swadesh Darshan scheme, and it continues. So these are a few special programs I have mentioned, and all the other points of our Indian budget will touch each and every citizen, nooks and corners of our state of Meghalaya. So roadmap of Viksit Bharat is our mantra. There are 4 key engines of our journey to make Meghalaya a Viksit Meghalaya, to make our India a Viksit Bharat. The 4 key engines are agriculture for rural prosperity, MSMEs for entrepreneurship and job creation. You know, MSMEs are a driving force of our economy, our livelihood. In investment for infrastructure and innovation, and exports for global competitiveness and economic growth. And this budget focuses on 6 key domains, namely taxation, power sector, urban development, financial sector, regulatory reforms, and mining. Empowering middle class for better tomorrow. Middle class is the class which is one of the main pillars of our country. So to empower the middle class, we have, all of us know that limit of tax deduction on interest for senior citizen has been doubled from the present 50,000 to 1 lakh. Annual limit of rupees 2.4 lakh for TDS on rent has been increased to 6 lakhs, and nil tax slab to income of rupees 12 lakh from existing 7 lakhs, which is being appreciated by each and every citizen of our country. Badak tu ki Khubor ngila poi syakabakut tak haduk pengindai syambiang kublai shibon.